whaatala whatu se whapoponga Tala Fou le radio Samoa hi tala mai Ausetalia. E lua ni tino maririu na vese na mai lolonga le tu si fo sini, o se adi masa tama ita ina maua i Coopers Creek, i Wentworthville i le tae awana le la. Wa whaelo mai li poti na iloa re ripo e hata le 7 News, le isi tino mariua po e nga ato ripoti o lolonga, mai dea wha ai tu, ma wala awa iloa le fesosoa ni whawawave. Ni potia pe amare lua tu rana ngā rua i leo male au ngā rua la vea ai, e ave sea mai tino maririu i la waia, ma olo i ai pe leo le no whanga de teminei mo su enga, e leo wha maonia mai po o ai tonu na i tangata ia wa afia, a lo o wha awau pe a fo i de sa i ringa mo se tinama sana tamatama, na maua la lata avale i le wha i tūla vale o poloka i lo longa, ai le o iei nisi to tonu. Nga ni potia mai o lo tau sa i ria taru mai rea au liana nafi. Mo matua i tele a wala o lo tāpunie de te minei sini o no lo longa, o lo oa a fia i pele stete o New South Wales e de vasa nei, ma ua fautua ina le atunu i ano no foi fale, ma ia tau fia le feo ai o no le tūranga la matio so i fua wa iei nei i le tere o mga ala mai lo longa. O le isi rapta inga o lo oa nga i la au e to ulu wha pia waia e le tise a a fia o no le manosi fo e le matangi nisi pito sini, a toa ima soro nga ele ua wa aia i si wha ai tū. O le mori maua Tala Fou, e winga ese le tala o le tau wa mata wina le nei tau sanga i Ausetalia me se lava i New South Wales. I le wha wau peo ti munga mamafa wa a fia i se tete o Ausetalia. O fai tau wafe tangata wa nga i ese mo la tau fale i sini o no lolonga mai vaitafe na latane ia e mai se lava fo i mai vaitafe o le Nepean ma le Hawkesbury River. O te tonu le aio sini wo fōringa o se vaitafe se tasi o pitonu ia mai wha pea fo i le va inga wa iei le tele o wha ai tu o le ai. O le ese nga mai isi lolonga mua o le lolonga le nei e o lava i lunga i tau wa lunga o fale o ainga le mau wa lunga o le suavai. Wa iei sa po sanctions for le atu wina Ausetalia whaasanga i a Lucia, ma o le teminei o le anga i sao lava i tangata o lo whaia whaasaralaunga ma whamatalanga le sao e whaatatau le oso whaia e Lucia o Ukraine. Whamere li pote le SPS e to se furu tangata le anga i ei sa ia, ma o i la tau fo i o lo whaia nisi o whamatalanga le moni e whaapea, o lo iei ni tūranga le manuia o lo whaatino i tangata Lucia o lo i le tu i sasae o Ukraine. Whamere ofisa rwa i whafo Australia, o isi sanctions i tūranga tau tupe, o le anga i dea i le vaenga au whaupenga i na Rusia, a toi maisi suisi ni e to a ono lana vaenga le militeli, le o lo whaia nei o swainga i a Ukraine. Wa iei le fōwhanga le company ala Moderna e whaalau tele ma a mata loa na whaata inga mo nisi vaila au mo puipuinga, vaccines, e anga i tonu i isi tu ai ngā virusi se furumare rima e ono pepesi ei nisi tu ai ngā wha mai te tele le lalangi, mai wha moe ono o atu le rua fe rua sifuru rima wa whaatonu ina le tūnanga. O le company tele le nei a Amerika le Moderna, o la tau wha ilo foi, o le a wha awa noa na whainga wha teknolosi mo tangata sue uma, o loo ngā lue nisi vai la au e tari atu ai, i le toe alia e mai o nisi foi wha mai. O wha ilo le folfolanga i le Moderna, i le amatanga o le vai nei, a o lumana i le Global Pandemic Preparedness Summit, le langolango i le UK mai si atunu. Ta ue le ripoti wa amata ngā lue fo i le Moderna mai si ana pāanga mo le tu whaatasia, o nisi o vai la au mo puipuinga mai si ama pe o le chikungunya, o le dengue fever, Ebola, malaria mai si. O se ripoti na tamai COVID i Australia, ua whaero ai New South Wales e to arima i lata ua maririu ma le wha mai, ma le se furu toru afe se furu walu o tangata ua afia, ma ua maita wina, ua toe si itia fo i la whae o tangata afia le COVID i tutono New South Wales. I Victoria, fōringa o le tūlanga fo i le waiai le ripoti le so, to ono tangata maririu ma le fitu afe fast food toru o tangata ua wha maunia mai le afia le COVID. Tasmania wa whaero mai i leise soifua mau, a wa atu nei le afe ni masfutasi soifua wa afia le COVID. E te tono Queensland wa whaero mai e toa rima, tangata maririu ma le wha afe toru sa wiwa se furu fitu o i lato wa afia le wha mai. Mai le whaetua le ACT wa si tia fo i le whaeo tangata afia le wa atu i le ono sa rima se furu valu, a e fast food toru ngase o lo i le whare mai to o lua i le ICU. Tara muli wa whaalongo ina le fia o le tootele i le tau o iei nei le penisini le atunu. Ona ua whaapopo atu i mawhitianga o lo longa ma winga lo wao le tau e pe ona afia i se tete i le teminei.
Fai mai la tolo ngā lua i lea mata whai o i e ono o atu lava le lua tā la lua spusene le lita le tawa le ai le penisini i na yaso lumana iai. Ma se suenga na whai le 9 News wai loa ai, pe ama le ono sul whapasene o tangata mai a inga na sueina, na la tau whai loa walangona le mamafo le avenga fo ia mai le tawa le penisini, ma o nisi wa sidi ai le soifua e au noa ma se ta vale. O le teminei o lo e le penisini iwa tasi le tā la valu sifulu po le tā la iwa spusene le lita inisi o pamu, ma e whai mai o le vevesi i Ukraine na isi mafua anga tere o le si iti o le tau o le whatawina ia o le suau. Mai le suenga sa whaia wailu ai pe ama le lua salau lima fitu tā la ma le fasfulu ono sene e whaalu e se ainga i le masina le penisina le tabane ma uasidia ma le tolu se fulu tā la uasidia ai na ilo le a whai masani e masani o na iai au le isi iti o le tau. Whai mai tangata a whaasangatu i whare oloa uasi i maualunga le tau oloa a whaasanga mai fo i le tabale ua tau au lava ina le a le whaasoa e mawai se penisini e whaanga yu iai le tabale. Tala ia le radio Samoa mo le nei fo ia solua.